ngin petang na kae bang yale akan pi election da bang yale kita ka tebur ke jongi bang son maro hak sembol jong upra ha upra Huwag siya mo ba yung terkuipi iway pa iway. Naparyong constituency lami irang banyak kunaga election NDC na KHADC balarang mapagajing mo jing perkapa dihijay na benda kalau ay ikikun karibat paring so kletnin ye shisha ya api nilai papan penjok ya pihakan neka kenti nikinong pariyong ni ruka upra kasyapo pangin vot lama hatingin ra Skop men shisha bakit jet ya ka VTP loi ba for nine ni chunen kan lam lengti hakane ka kenti ni tetpok ya pi ba pinjok manikin ng paryong ka ubrangin penjok so kletni ye shisha ya pi ngin rekot pan penjok ya pi hakane ka kenti ni kinong paryong ni ruka upra kasyapo bangin buat lama hatingin ra ni skop men shisha bakit jet ya ka VTP Laway pa for nine, may chunan kang laminti Hakane ka kantingi, kipok yaki pa penjok Maliti ng pariyong, kauprangin penjok so kletni, ye shisha yaki Nilay ang penjok yaki, hakane ka kanti Makirang pariyong, kasyapo prangin, wag lang mahatingin Pay ba tayong baro, kung inis mo ilang Dagdag ka yung kamon, chomi baro Ang bandit ng minbalayaw Hindi siya yapi Nilay kong panjok yapi Hakan ni kaganti Nikinong pariyon Nihiru ka upa Kasya po kang bata mahatinin ra Prophet paro-paro ninyapita Paro kong din kong natamin samla Hakan ni ka MDC election ni penjok pa Nagkabat ka siya niya ipapawasok le Betul. Ini saya aku tak boleh. Oh itu bohong itu. Jadi apa harus kita mesti tapi kita. Memang baru betul kita. Dan jadi apa? Haupra, may baro-baro niya pata Toro kong dingkong na temen samla Hakane ka MDC election ni penjok pra Daka bakersyan ja ipapawasok le